Zilinganiselwa ngaphezulu kwe-150 izisulu zezikhukhula ezizithole ziba ngondingasithebeni kuleli sonto ngenxa yokuhluleka komnyango ukukhokhela ihhotela ebezikhoseliswe kulo okwesikhashana. uDuma uthi baqhamuke nesisombululo sokuthi batholelwe indawo yesikhashana labo abathinteka ngenxa yezikhukhula. Soba nesakhiwo ke sethu esesithengile ngo-33 million esokwenza ukuthi singaphinde sihlupheke, sazi ukuthi khona iy'khukhula kwaba khona izimo ezinzima bazokwazi abantu bakithi bashone khona, then siqhubeke sisebenzele ukuthi ngeli la ngaphakathi-ke Aspencer athola ukuthi hayi bajabula abantu bathi at least isimo singconywana bahleli kahle. uDuma uthi kunabantu abathola ukuthi abafanele ukuhlala kulezi ndawo zesikhashana. Siyafisa ukucacisa ukuthi kunabantu akade behleli la kuleyo ndawo esithole ukuthi cha fanele sibatshele iqiniso ngoba basebenzela uhulumeni abanye babo, abanye basebenzela iy'nhlaka, imali abayitholayo ayibavumeli ukuthi singake sibakhele imizi, so kungcono baphume njengamanje isikhathi sisekahle. Abanye sithole ukuthi abafowethu abaqhamuka ezizweni e-Afrika nabo-ke ngeke baqualify. Abanye sithole ukuthi umuntu already usekwayithola indlu ngeke asaphinda ayithole okwesibili. Umnyango uthi usukhokhe imali cishe ngama200 ezigidi zamarandi emahhotela ahlukene ukuhlinzeka ngendawo yesikhashana yokuhlala abantu abasala dengwane abangaphezulu kwe1,000 ngemuva kwezikhukhula zangoNhlolanja noNdasa kulonyaka. Okwamanje abantu abangenayo indawo yokuhlala bakhoseliswe endaweni yaseMbilo kanti kulindeleke bangene eMontier Lodge ngoZibandlela.